mi pa te chau hi an sual thei emo kan ti ani chuan kan ti sual hle ome me chi then khathi chu an du na chuan an kal huai ngam hle thina tun tuma hian Khawvela me che Hlauhawm ber le Tawrawt ber te karen ho don ani Griselda Blanco hi a hming lema Black Widow ti te godmother of cocaine ti te in an lo ko thina Colombian Medellin cartel tan dam doi to rutu ber kum sang sa kwa somsari le somriat bor Khawvel khan ani a Blanco hian cocaine tam tak mai chu Colombia atringin USA a atol ruthina chu chuan ani hi billionaire a hlang kai ta a hetia Medellin cartel a hotu ani chung hian tual thana zani chuanga inrol nia hriat ani a kumsa kha zakwa somriat le panga thleng kha chu thunei tu te lak atangin abiru thaya hemikum hian California man anita a kumsom tan tir ani nuwa Colombia lama son ani a he Colombia rama hian kumsang ni som bani khan ka hlum anita ani Melissa Calderon kumsom thummi chau ani lain Melissa Calderon hi Sinaloa drugstore rupol pakhat hotu ani to a hepol hi Mexico a tual thathin pol lian le chakber ani a hepol tan hian kumsom chung chu tual thathin assassin angin na athok thina anun ron na le athiam na awang hian kaipo akai sang chho chakhle ani hetia kumsom chung vel atho nu hian Melissa hian ama misual pol shan dinin zui tu po mi zathum chuang ania ani ho hi Mexico rama bu khuarin ramzau tak an obboka Melissa hian asinai kenglai thalak te apos fo thina kidnap le tual thana case za somriat vela in nam no inia hriat ani a henu hian ami tha te ruang chu anin kota an chung te muturin ada thin thu an soi hial ani kumsang ni le som panga khan assassin pui tho abial pa in phatsanin police amantira tichuan hunrei tak chung tang turin achung thu an rel ta ani Maria Licciardi henu Maria Licciardi hi big boss of the Camorra Italy a misual pol liember pakata hotu ani thina tual thathin chung ko atanga pianga salien ni in a unau pa tele apasal thleng hian he Camorra helpola telvekhi ani a 90s Khawvel khan Maray hian cocaine le heroin sum don na chu nasataka ti hluarin an chung ko hi thuk takin anin rol boka chubaka no chin zorna lama po thuk taka in tam noin Albanian mafia vel atangin Hmeichhe te an leikhom thina chung ho chu khola ya chuatir ni in an tlan bolo nan dam doi manga sai ru thin ani a hetianga an man thin Hmeichhe te hi tlema an lo upata an lo zur de nu hian an thatle mai thin bok ani hunrei tak police in thei top chua an zun nuwa sangle pakhat khan abiru na atangin an manta a zel tan tir ni in hemisual pol ho tu hi hetia zel chung tang po hian alani chunjom zel tho ni in an soi Samantha Hlauhawm UK a Christian chung ko atanga salien ni in kumsom pasari vel ani lai khan Islam sa khuwa ain leta henu Samantha Hlauhawm hi khothlang ram vela hel mantuma anzona satber pol ani a White Widow tia hriat lar ni in mi zali chuang thina ain tam no inia hriat ani a apasal hi sangni le panga khan Londona thi chil bom ati pu awangin alo boral to a henu chungchang le athil ti vel te po hi chanchin bulam vela po mu tur atam hle a Interpol tele police rangina nasataka anzon reng ani a Syria rambor vela hian abiru thin nia hriat ani boka ta chuan Hmeichhe te thi chil tura zirtir tu ni in suicide mission atan azirtir thin ani henu hi tuna hian ladamin alabiru renga Hmeichhe terrorist zon hlober pol ani a fa hi pali anei ve to ani Claudio Ochoa Felix Kim Kardashian of crime tia ming lema an pek hian bikini vel a hakna han post vel hi nuam ati hlea ahun orem chan laya tual han tha zeu nen ani hi drugstore rupol Los Angeles anti zinga hotu ni in Mexican gang ani a tual thattu pol Khawvel poina a hlauron pakhat ani a
social media vela anom chen na le asum le pai le hausak na pholan nuam ati hle a heta hian asilai nal le dangdai tak tak te thalak po pholang thina ama ve thu hi chuan heng social media vela thalak hi chu ama post ani ngai lo thu asoi ve thunga masela chu chu ain thup moina mai ni in alanga achan chu mani loka po afa pathalak moi nai lutuk lo hi a post wang ani NG St. Clement Valencia Colombian NG Valencia hi international model ni in nun nuam tak amang thina masela sang ni le pasari khan trucks to ruk awanga man ani ta thunga Valencia hian bilpa atan Mexican misual hotu alo kop to thina chumi nu chuan ama pualin sum don na lam hi kalpui ve ta thunga ani hian a model puite thopuin rui hlo le cocaine vel chu South America le Europe ram sang sang an thon dar da thina hetia voi khat thon kol na hian ani hian ami chhorde hi dollar sanga vel apathin ni in ansoya chu India paisa chuan noi li bor vel ani heng hun la hi sang ni le pasari malam bor vel kha ani a hun lai phei chuan atam tham ang reng hle a heng thil thleng zong zong hi Valencia ve thung hi chuan phave ngarin ani hi chu a filtima a bial pa chi a hi hetiang sum don na hian a inrol ani ati ve thunga masela evidence tam tak mu ani awangin he model hi kumruk chung zel tan tir ani ta ani Sandra Avila Beltran Queen of the Pacific tia Shiachin ani a Mexico le Colombia inkara rui hlo tol ruk na su tu ber le cocaine vel kalkong sial tu ber pakhat ani a Sandra hian pasal pahnih alo nei to a an pahnih hian sipai bang ni in an ban nu a rui hlo sum don na a lu chil ve an ni a henga pasal pahnih ta hi rong taka tha ve an ni a chumi phena chuan Sandra hi a om ngei ni a hriat ani bok sangne le pasari khan drugs tol ruk awanga man ani a engma phei chu ani hian soi chuakin in puang du lem lo ma sela hun rei tak chung tan tir ani a ani hian hetia zel atampo hian zel chunga hian rui hlote ala lut renga botox kan tiang chi te po hi engtik lai puin ala tol ru reng tho ani Maria Jimenez kumsom ni paruk mi ani khan Maria Jimenez hi La Tosca emo the tough one tia hriat ani a Mexican tual thathin pol Las Zitos hotu ani a henu hi Mexico a Hmeichhe se sin Tawrawt ber a hriat ani a ani hian mi som ni vel chu ama kut zal ngeya thatin chung zinga chuan hen pol dang hotu baka police officer te po antel ani Maria Jimenez hi rui hlowa sum don na le kidnap vela te po thuk takin ain rol thina ama a loading a piang chu ani hian a da thashe lo tila kan soi sual om lawe masela van doi thak tak mein a chuan na ven chu kumsak ne le som pani khan police ten an cheka heta hian document vel a fel file owanga man ani a chumi nu chuan Khawvela Hmeichhe Tawrawt ber pol ani ti hriat chu ani in zel tang tura thon liam ani ta ani Rafaela di Alterio hi Italian misual hotu ni in Camorra chungkua Napoli bial enkoltu ani a Rafaela hi ama chuan chung puinu pa ngai ve mei ani thina sangne le paruk khan a pasal Camorra member chu tha ani a hemi nu hian a pasal na hi ani hian a chhun zom ta a rui hlo tol ruk tele an sum don na de chuan tel ve zelin hi achem kalna tak mai alo ni a kum khat chungin $1 billion chuang ani hian a hailu ta hem meya voi khat chu tha an tumna lama silaya ka fu ani a ma sila heta hian dam chuakin a minglema Mikonia ti vosak ani a omzia chu big female kitten ti na ni in zotelian ti na ani berang chu a chan chu nun na pakua nei anga ngai ani wang ani a sangni som pani khan thunei tu te chuan a chena in ni ngeya an hriat chu an dapta a heta hian di Alterio le a thopui mi somruk le panga zet mei chu an manta a hemi tum hian $1 million som ni man hu rui hlo le thil dang an man sak ani Anna Capman sangni som khan Anna Capman hi New York a Russian sarkar tara spy niya an pu awanga man ani a
ani hi sleeper agent anti ang chi mi en thatu ni in mun sang sang ate akal kol thina heta hian civilian pa ngai angin na athoka akho sata thina tun thleng hian engang chi in nge alo che to hriat vek ani lem lawa ma sela an soidan chuan femin fatel anti ang chi diktak ni in a target te chu mi pat mei chian na lama ti zau thawin ti chuan a in puan tir ta thina Kemmen hi Russia rama thon kir le anita a heta hian celebrity te a han ni le a atak samoina chu mangin lingual model anti ate atanga Russian magazine sang sang ate po alang nem hle ani ole kha kha tun tuma kan ho theite ani a entu de chung alom thu nase